khayaren pay ke khalsi bey ado ke kesi bey khibare yogo ani da battenga ananya wajunde birantonda ananya wajunde fabankallano suda. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sefe yogo imma gabire sunga kongo ngatini kalle ngana yaxanji be bagandanda toxe berondi fofo sulantaka ken jarana Allah ganne be su dallandini korengure Allah ganne yana sira suganañi fatini ankiluntaxunte ngañanan korenga an koren garanti yogo yani sorobenige fatini koren toxo an nan siro katte an nan sigidanga an nan koren toxo Allahu ta'ala maxa subhana malla xage sigida sira suwa golle geni an yaxenga axibege fatini koren toxo an gan sogo ñaniya ante hinnene an tan palle koyneya ita kaman nan joti i yimme xumbeneda. Nabillahi Musa alayhi salam ado Khadir alayhi salam igere tegeye be sigindi ala timille mun nabure ngaye nanti nabure kem maxa bono sefe yogan Allahu ta'ala ngede ko suratul kahf nogonanti wa kana abuhuma saliha. Ibn Kasir yakongi tafsirin nogonga rahimahullah nanti mi kismañerundi ñani a sigalla da sigalla komonda Allah xame dunge ina burenga bonni falle Allah kom ke kesi kundu be xaya xengaye xalisi ñafaya nogonga kundu ke komo filli be gaye valeur xore ñane ke komo fillin ke maxa ke valeurin nan pungin ke maxa million ngalenki na sababu ña kunde xalisi ke kini o mari ñaxare yoga fayto xuno maxayre o mayani fabankallano mayani ala timello mun sorogonda na ñani ada yaxanji ñantenginga sasa agedi ngaran nakke video de beru ona dua o makeda ona dua diro mun suda ona diro mun su khalifa Allah subhana khalifa fogante bonno Allahu ta'ala mbe maga kemama akina fatiye de sasa aw sino tammude fo baka ampungi tammu ade sino tammide karago kati sino tammide tumu simme maga kenge fotu fabankalle kinan kallenga akenge fotu ala timeni sorogondenga yagare yankina gana fati angan kanandan konnen tunu ange sefen sumuku tani sofona ko ngandallante kanande ya kanjinyani tani na sofo kallo mundanga anangara hamminga anangara wuya nyago ala timellum imaye wunu ya kanjini nge bakka dingira dantantondiko birambe alle mengana kinye yogo ana saxen alla wuye serege me kite koy faabe aga sikada saxen sondo mem loxo amisono ya ala timelle mengana woti saxen ngunu ya kinen tono aga sikada faabe ni garanti agar foganta maga ala timelle me xarange nga tingana giri saxen do wuye nyen ala timelle me salle ngana kinye saxen do wuye nyen ala timelle me sunqa songana kinye asuga futirinde sugurin perandi ni di kore amade wuye nyen kemama be fayta hunire akina ga fatini na linyagare be toga maga kembire kelle nyagare ne sino nagatia aya fageti imada ngana like komo filikine gakunga ikenyi mena la time nyai ana la time ninde matei ise konya fayke ke la time do hujja nya sigindi nke danken sukamma ke komo filni mane meno maga agodo romum maga gado korum maga are hujja yogo asigindi mamma kay mega fagere manne ati kota sina godo tammi iga junjuberi gage ebe deberini ine godo tammi arono keno gonga nantina li ona nguni ona fabankalla no de korintonde mate halsi ke hakke feti halsi kege bogu mogobe age bogu sorobe ni kitenga yelinge yogo nyinonga tigere tambelle na yelinge ke sufa yelinge ke mekara metageri falle faya afallage kara tati tamme kege gritino kube serebe gere tamme kesedi kenyamburi kenga toge nan koto tamme ke me bawni me dura ta hunanti kyani kemma magabe fayke kundu oku owru wuri en sune de kuy uya nyaako kesune de kuy sefensi o kongilo danga de kuba tenga kudo fabankallano kuga tumana o ga sikida ka janki ga fay hammini di ime ma yagarutana bawni nde ko nti soro fillan kawa
oku demana ke gajangen nogonga sere fana sere be geni sara ya gara angira lo mun qoronda la tima ko ngalen kala gere senyanda lo munda kagana la timen qibare mugu kagirire sino kanyana la da fisiringa la ka kungetu daru kage dangi mogobe afillandi ala timen lemme be anke nyimme len kala de nema nyanda ngi golli ni kite nganda daru an kadanga la tima ko nya angu to amma gere ka sorogo mogobe angu to kage khara mogobe kage tampi mogobe annasi man ko hono Allah de kenya ko annabi da alayhi salatu wassalam atalla farenda alam yajidika yatiman annabi manya la timan annabi simmanda bire mogonga afallara ko ngadanga nanti fa ammal yatima fala taqhar anyi mera bire mogonto gotani be gada batte tampiu be gade ande tuketa mangarono naganiyenga annabi magala time uraga tampinan joketa magala time liri wala o ma keda ke khibare kenya no be to ananya le soyi silami sudanga nanti be sulai se kon deberini goro tammi go men ni goro tammi deberi yogo fayo maga selifeli suguna gana nyani ati khibare sugana nyana itali sugo yogo agaga iragi se kon debernite ira se kon nikay a hanke be gande kala hala wala ke ani video ke deberi manani asuna dua o ma keda agede ke golle be deberi fan Allah ganne raganada Allah ganne sahakinne oda dia adaru musa Allah ganno di korosini asinon qore nyani de kinan kalle ngana yagaran kita asuan nyananga asuan konginanga sake sonin karab bono nan kinye dingirai en fait ayogo akina ni birena adi tampien su de ramenya kala kengana fati ari munafiq yogo nari sigi kendi kenya kendi ro munde kenna burena ngira ya fonin kenya ina gare lage na kata bakana bure an Allah ta'ala nyino innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama nisrun tu failu aynya ngakhala wallahi tazini nyani kina ni maga igeni fatin ifabani metil mallan kan ngero oga la timene hakulla gana ogi bonondini yogo ni tekheyi metagandini akinye no kwa akina ni birene har assalamu alaikum ya danaga me kenga na fati kenya fagilida kante rumbate kenya fagilina garende lomunu laga ni subugo baka hakenga adebere mo be gallinganda Allah gawantu gana mo be gallinga Allah al jaza min jins al-amal innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasla'una sa'ira Allah de kenya ko anna yimbe nyay gana anna simme an ka korenga kumbene anga katike aghiya kekediro munga mogobe simme anga dungine nyakata an ka korenga kundunga ba anga dungine nan tankaru munna nyakundu manya kanna nyakundu anga nte dungine maga nyakati wandi korenga wala keani ke video osuna dua o makela agede ke gollebe de beri sedan ta hunyani silamini ado sugu yenyani na sugu ke mamadi gollemme ona dua diro munda simme maga ke ari atu intenyani kengeni mamadi tirera ado ganuti Allah ya kade wori do batenga Allah qibare anne walla kembane ya alhamdulillah ay malinga sasa adaga bahuna adaga bagi karai adaga bagi sara kasonga ari wayasi fana bageti ga de beri ni fokin daga lakanyai alhamdulillah ken de beri ada lakka hijun de beri rigi yimme ina dingira sari ga kompeta gani yimmeda kompenante ge Allah da adise kon de beri ken ka fonnan kaynyani wala aga tawi ayo maga be saga sira sop ken ko ngaire alhamdulillah ode khanu na ti khanan duwada fonnan kaynyani Allah ganne wi ada yonki sahanyana odi suda na girna kannu kuraga na gollu kuraga nodi suko fu fonnan qaybe iga khilli yawm alqiyama na washabun nasha'a fi ibadatillah Allah ganno di kapakenga tilala safa maga ايوه بارك الله فيكم سمي مغاكاني وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين